CNDD-FDD message yihuta uhereye kuri perezida Ndayishimiye ndi kuri yo mwebwe mwese mubarirwa kwa Ntare Rushashi na Bunyoni yumve ibyo mwegeranyije mu myaka 20 udakuyemo n'inkwavu imyaka 20 murondeza mu gihugu cy'u Burundi hagiye kubaho muri uko kwa gatatu n'ukwa kane n'ukwa gatanu mu minsi mike mu gihugu cy'u Burundi indongozi mwitegure ibyo mwibye ibyo mwasahuye bene gihugu mwariganyije abarwanye muri Kongo amafaranga akinjira amafaranga yose yagiye aza mu kubaka ibishinga n'amasitati n'umugambwe CNDD-FDD byose nta buye rigiye gusigara rigeretse ku rindi kandi ndi umuhanuzi bindabirahirira neva baramukurubana hajya kwa Melchior Ndadaye muraza kumbarira kwa Ntare Rushashi harinjira umugabo hasibundi kwa Ntare Rushashi muri iyi nzu house kwa Rushashi harinjira umugabo hasibundi koko bidasubirwaho apana bya bindi ntabwo nababwiye ko ntari muri nza ntabwo mbikunda rwose ibintu byanza ariko rubura kigongo uri muri Aziya yo hagati mu kigobe cy'Abarabu mu baperesi no mu bajuwifi mu Barabu rubura kigongwe wahawe sinababwiye ngo arava hari yaza i Burundi ntabwo rero azaza ari uko biriya birangiye ahubwo biriya biri kuba mu Burundi hagiye kuba amahano nibara atarigeze aba ahantu hariho hose muri iyi si y'Imana mwebwe mwirundanyirije ko ubutunzi gusa nahoze senga mbwira Imana intimana nejo udufashije ubu butunzi aho kugira ngo ubutwike ubundi bugwe mu nyanja ubundi buhere mu makoni yo hanze wabuhaye abarundi ko aribo bari barabwegeranyije ko ari nabo bibwe sinzi mugabo nabyiyumvira yuko nanabisenguko nawe uri bugira uko usenga nuko usaba kuko aba bagabo baratunze wongereho ngo barakize mugabo barundi barakenye baratindahaye sinzi ururimi nabikubwiramo ubuho birahuhutse ku bw'iyi ntambara yafunze ikigobe cya Horomozi mu kigobe nyine intambara iriyo hagafungwa uramuhora rero Bunyoni kuriya mwabonye Imana ibitesha agaciro we nimbabazi Imana yamugiriye ariko umuntu witwa Pierre Nkurunziza nta mbabazi yagiriwe kandi CNDD-FDD iyiza kugira ubumwe butari ku rurimi mwari kuzatwara n'imyaka 1000 ariko buno nta kuca ku ruhande nta no kujya iminwa turabwizanya ukuri turavuga ukuri guca mu ziko ntigushye Uburundi hagiye kuba ibintu bitigeze bibaho mwese marayika w'inkota niwe ugiye kwikorera akazi marayika w'umuriro niwe ugiye kwikorera akazi abarundi rero avuga ngo bari bategereje ngo 2027 competition ya nakanana sawa mu mubiri tubibaruko njiwe ndabari byo mu mwuka turabari byo mu mwuka mu mubiri tubare biriye kuko ibindimo ni iby'umwuka hano nta narize ndibushyiremo ni iby'umwuka rero biratangaje kuba imva ya generali naka igiye guhura n'indi mva ya naka akaburi kanaka indwi imwe tugahamba iyindi tugahamba indwi imwe batatu indi babiri indi umwe urupfu rwasamiye kurya
kandi rurashonje. Itunga ryose Sebarundi yegeranyije, itunga ryose Reveriyani yegeranyije, itunga ryose Bunyoni yegeranyije, itunga Jeneraze Ndabirabe yegeranyije, ubatazira ndakugarika yegeranyije. Nagira ngo mbahe iyi message, uko mwabonye ibya Bunyoni bisandaguzwa niko no mu Burundi bigiye kugenda, kandi ubwo buhanuzi ndabushinga hagati ntabwo ari mu kwa gatanu oyaye, n'ubuhanuzi bwihutirwa. Hamwe mugiye kubona umuriro utwika ibintu, ahandi mugiye kubona amazi arohamisha ibintu, hamwe mugiye kubona abantu bapfa, ahandi mugiye kubona inkuba zituragara. Kuko iyi message nkusabe nibigushoboke ruyumva ufite umwanya, ni message ihambaye. Hari amahera Gisekedi yazanye, Abarundi bajya kumena amaraso muri Kongo, murabariganya murabajya. Hari amahera Abarundi begeranyije ngo bagure ibintu by'amafumbire yo kurima, murayajya. Hari imitahe mvuze imitahe ntabwo ari umutahe gufata umuntu. Hari abantu bagiye bashora amafaranga yo gufasha igihugu, akajya muri iri shyaka ryitwa CNDD-FDD cyangwa umugambwe. Hari amahera menshi yagiye yaza aho kugira ngo yubake igihugu, yubake ibarabara cyangwa agura imiduga, cyangwa donc aho kugira ngo abe amahera ateze imbere Uburundi. Amwe ni mu mugambwe, andi ni kwa ba boss n'abashefu. Iryo shavu, uwo mujinya, inzigo y'akazikira Imana ibafitiye. Imana ije guhigura n'indongozi muri politiki. Sinjya nirarira, sinjya shyushya, sinjya mbeshya, ariko ufata agakayi wandike n'agakaramu. Aba bagabo bagiye guhura n'uruva gutashya, cyangwa se bagiye guhura n'uruva gusenya. Kandi bigize ibihangange, bubaka ibintu ngo bikomeye, bubaka ibintu ngo bigera kure, bubaka ibintu ngo bihambaye, bihindura Imana. Imana ntiyitiranye amazina kandi ntirenganya. Inda yariye ibiturire irenganya Abarundi n'Abarundikazi. Mugiye guhigura n'Imana. Kandi ubu butumwa ni muri uku kwa gatatu n'ukwa kane. Ubu butumwa buririjas igihugu, bwa buhanuzi bw'imituragaro. Nababwiye ko inkuba zizakubita, inkuba zigiye gukubita abantu mu misaya. Ndababwira ngo izi za Nyamugigima, ibyo zakunguraga zasuraga bibarashya amaguru n'amaboko. Wagize ngo muzanatakara nibura mwiyarara ryo mu Buterere. Asha nakwambiye hano mutagiye guhigura n'uhoraho. Hano hari abantu mwarenganyije, bantu bibwa amatongo, bandi bamburwa amatongo, bandi babaka amahera ku ngufu, barashimuta barica. Muze mwizige ibigiye kuba. Ntabwo buno ndi guhanura nza, oya, ndimo ndavuga ibigiye kuba. Uzajya ukanguka n'inzozi n'amaso hose, ibintu bigiye kuba ntabwo uzajya uvuga ngo urabyitiranye, urabibonesha amaso yawe. Hamarira abadupinga twe turabimenyereye, abaturwanya batabyumva, turabimenyereye. Ariko iyo mufata amahera mukayubakisha igihugu, mwabadedema, iyo muza gukunda igihugu, mwari kuzatwara imyaka magana n'indi magana, mugahita mushyiraho politike yo kugira Abarundi, Umurundi n'Umurundikazi, mugakorera intara zose. Ariko ubu mu mugambwe, abakenyera rugamba n'imbonerakure n'ibiswi by'inkona, wagize ngo mwakingura urugi n'abatutsi bakinjira.
hajyamo ubishaka ariko nawe afite aho agarukira, kandi nawe mumukoresha mu guhiga bene wabo. Niko gatego. Iyo ageze mu mpimba asanga mwamumuteze, muri documentation nuko, mu gisoda nuko, mubakoresha mu nyungu z'ibyo mugomba. Mugabo mu kibira hari kwitoreza umuhari w'imbonerakure yenda n'abandi bafatikanyije. Ngira ngo Reveria nashaka kubaka imbaraga mu buryo budasanzwe, hari n'igisirikare muzahava mugikuraho, ariko ibyo yenda nabangarutse muri analyse muzaba mwahagejeje. Nukuri umuriro watse imbere y'ishobora byose, ibara riraguye, akaga karamanutse, ya mvura y'impangukano imwe mujya mwumva yahanuwe cyangwa yavuzwe. Inkuru nziza yariyangaga ntigwamuriye, mwamurushije gusenga cyangwa kuririmba cyangwa gutanga amashikano, rwaramuriye. Ariko umuvumo CNDD-FDD, iyo mwubaha Imana mugakunda Ngozi uko mukunda Ngozi mukaba ariko mukunda Bururi, uko mukunda Gitega mukaba ariko mukunda Mwaro, ko mukunda Mukamenge mukaba ariko mukunda Kumusaga, ko mukunda nuza hano sori ndahibagiwe Butanyerera, mukaba ariko mukunda Bujumbura. N'ubundi Burundi bwari paradise, Imana yari no kubongeza imyaka, ariko nta n'umunsi iri bubongeze, nta n'itunga iri bubahe, n'abana ba nyiraribaka birahomba nk'inkono y'umubumbyi ibumba rihombeye mu biganza byiwe. Ubwo mugiye kunyanga, muranyanga se jewe ni jewe wabahaye gukora uko mukora? Muranyanga se ubu niyababwiye ngo murekure Bunyoni? Muranyanga se ninjye wababwiye ngo mwifungira amazi n'umuriro? Hega iyo Bibiliya ivuga ngo nukora neza uzemerwa. Iyo bamwanigaga kuri politike z'ibindi bihugu, nta bwami butica, simvuze ko na Dawidi ku ngoma ye hari abazapfa, ariko hari uburyo bene gihugu iby'ibanze babibona. Suko n'u Rwanda ari rwiza, u Rwanda n'abanyabyaha kuruta Abarundi, uhereye ku nzara ukageza ku musatsi. Kuko twebwe baridekarara turabatinganyi, ishengero barabomaguye, baribana, biriya na biriya usanga nyine n'izina n'ubustari no gutera imbere. U Rwanda nirwo ruri imbere muri ibyo byose, bibe mu byiza, bibe mu bibi, bibe mu ngwano, bibe mu biki, u Rwanda ruri imbere y'u Burundi. Mugabo ibyo u Rwanda abayobozi barwo bakora byose, were kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, amashanyarazi cyangwa se amatara barayaduha, amazi barayaduha, amabarabara bayaduhe, amashuri bayaduhe, ubuvuzi babuduhe, bishobora kuduhenda ariko bihari. Umutekano bawuduhe, ushobora kurenganwa ari kurenganwa kubera ko habuze ijwi rikugeza ku kurenganura iyo uhageze. Dore kurengana ariko mu Burundi uriyumvira ko perezida avuga ngo abantu agatsiko k'abantu 100 karamuhanze, byaramuyobeye biramucanga. Nta kintu na kimwe rero gisigaye, byose bujya ntaki. Buno ndikubwira abantu ngo uba ufite amasengesho kuri konte, uba ufite kugumya umutima, uba ufite kuba uri hange, koko ibi biri muri Iran sinabibabwiye ngo birahava biza. Kuri abonye abayobozi bo muri Iran bari gupfa cyangwa bapfiriye rimwe, ibyago biri hariya, dayimoni uri muri misiyo muri Iran, Arabia, Katari, mu nyungu za Amerika na Iran na Israel. Rubura Kigongwe,
ari kudodora, ari mu marembo ya Bujumbura, ari mu marembo ya Oroporo Melchior Ndadaye, ari mu marembo ya Gitega. Rero Uburundi bufite abajenerali benshi ariko byaranze, abanyepolitike benshi ariko byaranze, kandi ntibyanze ko Uburundi bukenye. Ntabwo byanze kubera ko Uburundi bufite intege nke cyangwa se weakness ahariho nta na hamwe. Icabwenge barize baraminuza, niba ari abantu bafite amaboko yo gukora, Abarundi good, muze mureba bari muri Kenya. Nubwo ntabavugisha, vraiment felicitation y'Abarundi bazi kwigwanaho. Iyo muba nk'abakongomani biba byaraheze, kandi abakongomani nabo ntibanyumve nabi, ariko bo bararegeza vraiment. Abakongomani ari ahubwo se abakongomani bakemera ko igihugu kimera kuriya? Kare homboka cyambo cya mukongomani hashya ibara ryagwa. Tubyihoze n'abanyakenya nuko. Bura nimubone na Museveni yaratinze ku butegetsi, ariko abaha liberté, utekera mu muhanda arateka, udandaza aradandaza, usenga arasenga, ibintu byose arabireka bikivanga ku buryo wowe ugogwa no kwigwanaho. Yateye hejuru mu Buganda umwasama wiwe. Hano rero mu Burundi Imana yaravuze, Prime Niyongabo biramucanga, Gaspard Baratuza biramucanga, abajenerali 70 n'abandi, harimo Ndikuriyo, harimo Reveriyane nyine, harimo aba Ndayishimiye, Gaspard Baratuza, aba bose b'abajenerali ba Prime n'abandi tutari buvuga amazina hano. Mwavuniye ibiti mu matwi, murabyihoza. Nagira ngo mbamenyeshe ko ishyano cyangwa ibara riraguye. Akaga karabururukiye, kubera ko Uburundi nk'igihugu cy'isezerano, Uburundi nk'igihugu gifite Kanani gakondo, isanduku y'isezerano, mugiye kuba umutima cyangwa urutirigongo rw'umugabane wa Afurika. Rero hano ibintu Sebarundi yegeranyije, ibintu Ndikuriyo yegeranyije, je nahoze saba Imana ngo Mana udufashije ntubite mwiyarara, ahubwo ukabiha abene gihugu bikabatunga bikabafasha, byaba ari guto. Ririya tunga uretse ko baraduhemukiye amakonti menshi ari mu bihugu byo hanze. Konti y'u Burundi ibereye aho Uburundi budakora, amabuye y'agaciro batayimba. Bimwe Neva yamaze igihe azenguruka ameze nka wa muntu uvuga ngo umugore wanjye ateye uko ukajya ku publicista, umugabo wanjye ateye uko akajya ku publicista. Neva nawe yazengurutse igihugu cyose avuga ngo hano hari amabuye y'agaciro, ngo hano hari amabuye y'agaciro. None Amerika yaje, sakabaka n'inyama, igisiga n'inyama, imishwi n'uduca, nibyo byabaye. Amerika yaje, ugwishigisha ararusoma. Aha rero hari umugambi karundura umeze nk'uwabaye muri Iran. Muri Iran inkuba yarayikubise nuko habaho ko Imana ntabapfira gushira, kandi Imana ikihanganisha abantu, igahumuriza n'abantu. Ariko Iran vraiment yahuye n'uruva gusenya. Ngiki kintu kigiye kuba mu ndongozi z'u Burundi, mugiye kugwa mu mitego, mugwe mu pfu. Hari nk'icyorezo kigera ahantu kumva ngo hano hapfuye umuntu, hapfuye umuntu. Ibi bintu bigiye kuba muri mwebwe mwanze kumva mukanga no kwemera. C'est vrai. Ubwo rero intambara CNDD-FDD igwanye imyaka 20 yegeranye ubutunzi, byose zero bibaye fabuze. Imyaka 20 CNDD-FDD yubaka ibishinga, ibintu by'ibisitati mu gihugu, kugira ngo yigwizeho ngo abakenyera rugamba, biswi by'inkona, misi mikuru mu nkona,
nitwe dufite umugambwe uzwi ufite amajwi menshi wamenyekanye. buno bibaye ibyo nakita ngo akamaramaza. Twebwe abasiganirwa aho dutegekwa, twiteguye ururembo tuzagutahamo. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Reka mbaganirire ibiri muri rwo, mumenye ibyiza byarwo, murwifuze namwe. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urupfu ntirubayo, nta no kunanirwa, nta ndwara nta n'ibyago, nta mbeho nta zuba. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Udakijijwe wese ntabwo azatahamo, kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Mbe muri zo si zombi niyihohisemo, mbe n'isi y'ikuzimu, mbe n'isi ya hano turi, mbe n'isi y'ijuru niyihohisemo. Mbese iyi si uzashonga, mbese iyi si izashonga, niyo uzahamamo. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Udakijijwe wese ntabwo azatahamo, kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Musige ibyino mu isi bitazahoraho, mwiyegurire Yesu umwami w'ijuru. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Iki ni igice cya kabiri cy'ivugabutumwa. Twongeye kuguha ikaze kandi wowe ukomezanya natwe mu iteraniro. Imana izanaguhe kuraganwa natwe cyangwa gusangira natwe muri Kanani yo mu isi na Kanani yo mu ijuru. Inkunga yawe kandi turayigushimira mu buryo bwose kugira ngo message ibashe kugera ku bantu. Hari ukanda saboni, hari ukora like, hari uwandika comment nziza, hari utanga igitekerezo cye. Uburyo bwose ari utanga amafaranga
twese dufatikanyirije hamwe kubaka ubwami bw'Imana ntanyeganyezwa. Ngarutse maze igihe mvuga umugisha, mvuga n'ibindi nkavanga. Uyu munsi ngiye kuvuga ku bugingo cyangwa se ijuru. Ijuru ni ikintu kimwe ndi buvugeho, n'ijuru gusa. Ijuru mu isi si mu ijuru, kuzimu si mu ijuru, ahubwo mu ijuru naho twateganyirijwe, turi gutegurirwa twese tuzataha, abazaba batsinze isi n'umubiri na Shetani, batsindanishijwe na Kristo. Abizeye n'abemeye ko Yesu ari umwami n'umukiza, nimwe mwanyikiriza ngo amen. Nimbivuga uku, harimo ababyumva n'abandi ntibabyumve, kuko Yesu yaravuze ngo si ibya bose, hari abahawe kubyumva no kubisobanukirwa, n'abandi bicaha bigasohokera sadepa. Ijuru, ese ujya ugira umutima homoro yo kuvuga ngo nzajya mu ijuru? Hari igihe umuntu abaho agasengera muri kiliziya katolike, mu badivantiste, anglikani, protestani, batiste, mu babatista nyene, donc mu madini yose yogezabutumwa ariko yemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Wari wumva ugira ibigumbagumba n'inzara n'inyota by'ubugingo? Hari igihe umuntu agira inzara akumva arashonje, akumva aranyotewe, akagira ifemba y'ibyo kurya. Hari igihe umuntu agira mosiyo y'ibyiza, amarira akatibuka, mosiyo y'ibibi, amarira agatibuka. Ni gute wiyumvamo iyo utekereje ibijyanye n'ijuru? Ese iyo turirimbye ijuru urafashwa? Iyi ni indirimbo ya 400 twaririmbaga, niba nababwiye nimero, mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Hari uburyo tuvuga ijuru urabyumva ugafashwa ugahezagirwa? Simbizi. Mugabo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko bazahazwa, kuko bazabona umwami Imana. Ni ukuvuga ngo umukristo nubwo wakipima, sumaku ihura n'amafaranga bikaba amahwi, amata n'amavuta ntibitandukana, umusenyi n'amazi ntibitandukana, noneho amaraso n'inyama n'amazi nabyo ntibitandukana. N'abantu muri bo bafite inzira zo ku Gisiyoni, bafite agakiza muri bo, kari konegite n'ijuru, kari konegite n'ubugingo. Iyo uvuze Imana ukavuga izina Yesu Kristo, ararambarara, maidia, araryoherwa, arahimbarwa, nawe aza yiroturuva ibyo uvuga byumva, kuko nibye n'iby'iwabo ni kwa se ni kwa nyina. Byiza cyane. Niba amafaranga icyuma ucyegereza sumaku ukabona kigize ngwe, bakavuga ijuru kumva amatwi yawe ntabyumva, bavuga ijuru kumva umubiri wawe ntubyumva, bavuga ijuru kumva ubwenge bwawe buri kure, bavuga ijuru kumva intambwe zawe ziri kure. Ntabwo ijuru ari surprise, ijuru ntabwo ari isoko, ijuru ntabwo ari akabari, ijuru ntabwo ari ku ishuri twese twohereza y'abana mu gihe kitangira. Ijuru ririhariye. Abangenda bazi, umva iryo jambo ariko ngo nabo baranzi rw'intama zanjye, nanjye kuko Imana ica imigani ntunaverifiye ngo uvuge ngo hajya koko nanjye ndo w'ijuru, ndi umuraganwa na Kristo. Kristo ari muri jye kumpa ubugingo buzima, cyanke cyewe byaragoranye. Uriyubara. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, ndabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Shobora guhanura imodoka, shobora guhanura inzu, guhanura abana, nkasenga indwara zigakira, n'ibindi. Mugabo ubugingo bwawe batatifi, yiyumvemo ko ijuru rikurimo, yiyumvemo ko ufite ubugingo. Naho niba uri kubikurura ntubihambye, wabikurura ntubibone, wabishaka bikakujabuka, ni ingorane, ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi wa none rero ijuru riri muri wowe, kandi hari umwuka uri muri wowe uri konegite n'ijuru. Iyo bavuze ijuru rero bihita biba
umuriro n'ibiti byumye, peteroli n'umuriro, esase n'umuriro, benzine n'umuriro, kuko byo ntunazimya, ntubitandukanye, biba umwana n'ibere. Ibyo ntawe ubitandukanye. Uyu munsi niba nigisha isezerano nkavuga ngo uzaronka imodoka, icyo cyizere ukumva ukiyumvamo, uwo mwuka ukumva urawuhambya ngo si wowe gusa, ngo uyu mukozi w'Imana arimo. Twahanura ibya bunyoni, niba ari na binyoni, ibya bunyoni sorry, oti rwose urimo very good. Ibyo byose ni byiza, ariko ntabwo Imana ikora ibitangaza bihonyesha abantu. Ni ibiduha amaso yo kubona ijuru, ni ibiduha amatwi yo kumva ijuru, ni ibiduha akanwa ko guhamya Kristo. Nkuko umuririmbyi yavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza uhamye mu bandi bose ibyo yagukoreye. Rero iterambere ry'abakristo nuko tuvuga ijuru ugasanga nawe ararize, usanga nawe araryumva. Noneho icyo gihe namwe muyera ahita aza kuri kwigisha, akajya ari gusobanurira, akajya kubwira ati ijuru riteye uku, riraha, rimeze uku, ibyo mu mwuka akajya bisobanura muri wowe, bikaba nk'amazi bari kuvomerera jaride. Gade Mungu asifiwe. Rero ikikubwira ko ubwami bw'Imana buri kure yawe nuko tuvuga ijuru, kumva ibyo bintu ntibikureba, ugahita ubona abana bawe kukibarera, ukabona umugabo wawe ko mukibana, ukabona umugore wawe ko mukibana, donc ugahita uba nkaho iyo bavuze ko umwana akoze impanuka uhita ubyumva ukanabimenya, bakubwira bati ndagwaye ukabyumva ukabimenya, ukamenya n'uburibwe n'ibindi. Mugabo bakubwira ibigerekeranye n'ijuru, aho ngaho nta na materineri, nta akuna bari. Ni ikibazo gikomeye cyane, uwo shima, ni ikibazo gikomeye cyane mukwiye gusubiramo mugahagurukira. Ijuru twigisha, ijuru turirimba, ijuru tuvuga ririho. Ntabwo bishoboka ko wakemera ko abadayimoni babaho utemera ko abamarayika babaho. Ntiwakemera ko Imana ibaho utemera ko shetani ibaho. Ntiwakemera ko Kristo ariho utemera ko hari marayika Mikayeli cyangwa Gaburiyeli. Ni ukuvuga ngo impamvu rero ubwami bw'ikuzimu, nka wa muririmbyi twaririmbye ngo ese muri izo si zombi hari isi eshatu, isi ya kuzimu, isi yituriho y'umubiri n'inyama n'amaraso, n'isi tuzaragwa. Abahamya bavuga ngo isi. Ibyo bintu rero byose nubyitegereza, nunabiraba ukanabyumviriza, bishushanya, bigaragaza ko turi mu mwiteguro wo kwakira iyo si nshya. Kuko aho waturutse tuhiga muri siyansi, isujemo ukahiga muri siyansi, indi si rero isigaye urayiga muri siyansi z'umwuka. Cyane rwose untahure kandi unyumve neza. Rero niwinjira muri iyo ka, nta busobanuro bundi urabuga ikeneye, ahubwo rero tuvuga ngo none ubwami bw'Imana muri njye buri konegite n'ijuru. Iyo bavuze ijuru ndabyumva, nata umugore kubera ijuru, nata abana kubera ijuru, nasiga byose nkakurikira Kristo. Niba wumva utari ku urwo rwego ntukwiye kuba mu bwami bw'Imana. Kuko Yesu bamusabye uruhushya ngo barime, borore, basezere kuri base, kuri ba nyina. Arababwira ngo ufite isuka yakebutse ahinduka igicibwa. Uyu munsi wa none rero ijuru riruta byose, Imana iruta byose, iri hejuru ya byose. Iyo tuvuze ngo ijuru nta kintu wabinganisha, ririgenga, ririhariye, bitwara uko. Yego, ndagushimiye Mwami Yesu, utwigishe kuba twagira ubugingo buzima. Duhe gusenga, tugira amatwi yo kumva, tugira amaso yo kubona, tugira ubwenge bwo kushobora kubitekereza. Mwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Uha umugisha umuntu wese uteze ugutwi kuri uru rubuga, kuri iyi TV Imbabazi TV 3. None rero Mwami Yesu, ndakwinginze twebwe twese utubere umwarimu mwiza, kandi dusobanukirwe, kandi turushirizeho kumenya ko ubugingo bwacu buhagarariye buruta byose. Bityo rero Mwami,
ngaho duteye imwe uduterere 99. Amin. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Shalom shalom.